أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة العباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada Jumat kali ini adalah Syawal, bulan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa menikmati manisnya ibadah di bulan Ramadan dan bisa merayakan hari raya Idul Fitri di tahun ini. Tidak semua orang bisa menikmati anugerah ini karena sudah dipanggil terlebih dahulu keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, wajiblah bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan dan umur yang panjang untuk terus bisa menjalankan misi utama kita di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Selain syukur, kita juga wajib senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan komitmen menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ketakwaan ini sudah semestinya terus menguat pada diri kita karena menjadi muara atau tujuan utama dari diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Hal ini hadirin ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang bermakna bahwa diwajibkannya puasa di bulan Ramadan sebulan penuh dalam rangka untuk menaikkan derajat manusia, untuk menaikkan derajat orang yang untuk menaikkan derajat orang yang beriman kepada Allah, naik pada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, seiring bulan suci Ramadan terlewati, kita tidak boleh dengan serta-merta melupakannya seolah tiada kebaikan yang membekas dalam diri kita. Kita harus melakukan muhasabah atau introspeksi diri terhadap semua proses yang telah kita lewati selama bulan Ramadan. Sebagai bulan penuh dengan keberkahan dan motivasi kita untuk beribadah yang lebih, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, baik sisi kuantitas maupun kualitas? Selanjutnya, apakah kita bisa meningkatkan atau minimal mempertahankan semangat kita beribadah di bulan-bulan setelah Ramadan? Pertanyaan ini sangat penting sebagai upaya mengingat kekurangan-kekurangan pada masa lalu untuk diperbaiki pada masa yang akan datang. Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melakukan upaya introspeksi diri dalam proses perjalanan hidup kita, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Al-Hasyr ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan spirit yang dibawa oleh ayat ini,
Sudah semestinya kita tidak mengendurkan semangat kita dalam beribadah dari sisi kualitas maupun kuantitas, terlebih di bulan Syawal yang menjadi tonggak pertama perjuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat beribadah pasca Ramadan. Hal ini pun tergambar dari makna kata Syawal itu sendiri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa'a, yakni meningkatkan. Maka makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Peningkatan amal ibadah ini juga tidak harus dilakukan dengan kuantitas yang dipaksakan secara tiba-tiba. Namun hadirin yang dirahmati Allah, akan lebih baik jika ibadah dilakukan dengan istiqamah dan rutin walaupun dalam kuantitas yang sedikit. Istiqamah dalam ibadah ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal, yang artinya sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Syawal menjadi momentum tepat untuk menjaga diri dari predikat dan status yang telah kita raih selama berjuang di bulan Ramadan. Selain predikat ketakwaan yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, yang benar-benar menjalankan ibadah puasa yang baik, kesucian diri seperti bayi yang terlahir kembali ke dunia juga akan diraih oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alangkah mulianya dua status yang didapat oleh seseorang yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Alangkah sayangnya jika status ini tidak dipertahankan dengan baik dan disia-siakan begitu saja. Sangatlah rugi bagi kita yang tidak bisa mempertahankan ketakwaan dan kesucian pasca Ramadan ini. Ketakwaan sendiri merupakan status yang paling mulia yang disematkan kepada hamba Allah di sisinya nanti insyaallah. Selain menjaga ketakwaan, kesucian diri juga harus dipertahankan. Jangan sampai dikotori kembali oleh perbuatan-perbuatan maksiat yang akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggolongkan orang-orang yang mampu menjaga kesucian diri sebagai orang yang beruntung, dan sebaliknya menyebut orang-orang yang mengotori kesucian diri sebagai orang yang merugi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi pula orang yang mengotorinya. Quran surah Asy-Syams ayat 9-10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari paparan materi khutbah ini kita bisa menyimpulkan bahwa ibadah di bulan Ramadan harus terus kita pertahankan dan lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya, terlebih dengan status ketakwaan dan kesucian yang telah menjadi bagian dari puasa harus dipertahankan agar kita termasuk orang-orang yang tidak merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin yang dirahmati Allah, di penghujung khutbah ini
Marilah kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk terus dapat menjalankan ibadah kami dengan semangat karena-Mu ya Allah. Berikanlah kami kesucian hati dalam mengemban dan melaksanakan tugas beribadah kepadamu ya Rabb. Berikanlah kami keistiqomahan dalam beribadah untuk meraih ridha-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا حبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا عن إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus rapatkan shaf demi kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى
الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعلم والعفاف والغنى. اللهم اكتب السلامة والعافية والصحة علينا وعليهم وعلى الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين. واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.